Duna syaka bapalat mentaka sengi kepada kesebu jaka hang dai pom mau panain kepada karniu tarik berapa sawah jar punreu deka jing wana simbata jungki prograwan kalong kabaduna syaka bapalat te prograwan ada bising tenati kan ka pungsong sawan la syai ka sengi dang step namar baki jaka kidang bunha naka benta jumpi pila banjit kat kaba pimuan te menta tu ne peji kan ka video sengi bu jaka mentaka sengi hang ne pom mau panain guna bahai program bawan bu jakam tas ni te kan wel ada ken wana syaru ka jaka dang kluj bah nang bun bo jaka nang bun ba bro ta nang bun ba bah pet ni program ru da ong dang bun pet kini jaka dang lat ter kini di kapung basau ni ini tentang we hang ni tentang artili dang bun jaka idon tang hapdeng ini kini kipung hang ni ha insi mapan an ki det na ki kornaro ki pras ki mi bet ki wana sai mo kini kedai kapung ke balai mo pe jaka nantan kam spiet pe tang we hang ni don Baik. Sa duk satai dang bun kene kapung ke baar fet. Wana sai mo blok. Ter sa duk kene. Kene duk kapung ke Banangkong fet. Nang bun bak jaka wan la sai mo ki basut nat ban khwai kene di jaka ni ke baku wa ban khwai ki dok khaba bun bah hang ne mo an wan sai kene kapung ke balai pe jangka dang bun bak bah kene pung balai dok bu dang don tang lai keli ni mar pedang dang bun jaka ni ka ni pung balai le dang bun bah jaka ni wan ha sai ro mo pro wan basut nat ban khwai ni pung mo pan an dia sewan kapung ke Banangkong pet dang bun bak dah dang bun bah mo jaka kani kapung ke baar pet apa pedang tikila don hi lihat ki kan kornar pet dang bun kan kornar dang bun himpade sa kornar ni dang desa barang biang hi jaka hani pedang lak don ter mar pedang lak don cai jan kornar dang bun bah pe ini pung baar mo